Okay. So under unit one, which says living in urban areas, we'll begin for tonight about seeing phrasal verb. What's phrasal verb? Phrasal verb is a verb which consists of verb and one or one or more one or more particles. One or more particles. What are particles? Particles are either prepositions or adverbs. Here, either prepositions or adverbs. Preposition የሚባሉ አሉ, adverb የሚባሉ አሉ። For example, preposition የምንላቸው ለምሳሌ in, at, to የሚሉ ፕሪፖዚሽኖች ናቸው። አድቨርቦችም ደግሞ ለምሳሌ up, down የሚሉ ፕሪፖዚሽኖችን ይዞ የሚመጣ verb ማለት ነው። Let's see some of the phrasal verbs with their meanings. Look at this phrasal verb. Go on. Here, we have two words. The first one, go, and the second one, on. From these words, which one is particle? The particle is on. On. ፓርቲክል ሁለት ነገሮችን ይይዛል ብለናል። ፓርቲክል ማለት ወይ ፕሪፖዚሽን ነው ወይንም አድቨርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬዛል ቨርብ ቨርብ ፕላስ ፓርቲክልስ ማለት ነው። እዚህ ላይ the verb is go. Go is verb, on is particle. This means continue. Continue. The meaning of go on is continue. Another phrasal verb here, take after. This phrasal verb is formed from two words, take and after. Here take is verb, after is particle. So this means resemble a parent or an ancestor. ከቤተሰብ የሚመሳሰል ሰው ካለ ማለት ነው። ለምሳሌ my brother looks after or my brother takes after my sister. ወንድሜ እህቴን ይመስላል ለማለት፣ አባቴ አጎቴን ይመስላል የሚለውን ለማውራት take after። አሁን ጥሬ ቃሉን take የሚለውን ብቻ ብንወስድ take የሚለው መውሰድ ነው አይደል? ነገር ግን after የሚለውን ስንጨምርበት ትርጉሙን ወጣ ያደርገዋል ማለት ነው። take after ማለት መመሳሰል፣ resembling a parent or an ancestor. Another one, give up. Also, this word has this phrasal verb has two words, give and up. give የሚለውን ብቻ ስታዩ መስጠት ነው፣ ግን up የሚለውን ስጨምሩበት ትርጉሙን ይቀይረዋል። give up means stop trying an activity. Stop trying an activity. Okay. Another one, put on. Put on. Put on means wear. Wear. Put on your jacket. Put on your shoes. Wear. የሚለው ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። Another examples of phrasal verbs also, act out. This means perform something with actions and gestures. Okay. Example, the students acted out their story on stage. You see? The story is acted on the stage. Here, the students acted out. That means performed with actions. Acted out. Acted out means performing with actions or gestures. Act on. አሁን ሁለቱም ከአክት ነው የተመሰረቱት። አክት አውት ነው የኛው። ከታች ያለው አክት ኦን
አውት እና ኦን ትርጉሙን ዲፍረንት ያደርጉታል ማለት ነው። አክት ኦን ሲሆን ቱ ቴክ አክሽን ቢኮዝ ኦፍ ሳምቲንግ ላይክ ኢንፎርሜሽን ሪሲቭድ የሆነ ነገር ሰምቶ በዛ በሰሙበት መረጃ መሰረት አክሽን መውሰድ። ምሳሌ the police were acting on a tip from an informant and caught the thief. Here, the policeman took action because he received some information from informant. የሆነ መረጃ ሰምቶ ከጠቋሚ ኢንፎርሜር ከጠቋሚ መረጃ ሰምቶ ከዛ ሌባውን ለመያዝ የወሰደው አክሽን ማለት ነው። አክቲንግ ኦን በኋላ ላይ እንከልሰዋለን። act out, act on their difference. You have to understand their difference. And act up. When we say act up, to behave something badly or strangely. To behave badly or ወጣ ባለ መልኩ strangely behave ወይም badly behave ሲደረግ we call it act up. act out ምንድን ነው አይደል? act out to perform what with action on the stage ብለናል። and act on after receiving some information then performing on it መረጃ ከሰሙ በኋላ በዛ በመረጃ መሰረት አክሽን መውሰድ። thirdly act up to behave badly. Example, the children talk back and act up from time to time. See? that means ልጆች ከጊዜ ወደ ጊዜ አክሽናቸውን ቢሄቪየራቸውን ይቀይራሉ ወይም ባድሊ ቢሄቭ ያደርጋሉ ነው። talk back and act up from time to time. talk back አንዱ ያወራውን ደጋግሞ ማውራት። እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው ልጆች ለጨዋታ ቶክ ባክ ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዛ ተነስተው ደግሞ ባድሊ ቢሄቭ ያደርጋሉ። አክት አፕ። ኦኬ አዶን ይሰማል አይደል? አዎ ይሰማል። ይሰማል። ኦኬ አዎ ይሰማል። እሺ አዶን እና አዳፕ ልዩነት አላቸው። አዶን ሲሆን to include አዳፕ ደግሞ to make a mathematical total. Example, they added on a couple of rooms to the house. Okay. ጨመሩ ነው ኢንክሉድ አደረጉ። they included a couple of rooms ማለት ነው። add up ሲሆን to make a mathematical total. ሱቅ ላይ ሰርታችሁ ምን ብላችሁ as a cashier you add up the items. Example, the cashier added up the items in my shopping. that means ደምራችሁ ማቴማቲካሊ ድምሩን ምሳሌ 1000 ራንድ ሰጥቶ በዚህን ያክል የሚችለውን ነገር ስጠኝ ብላችሁ አንድ ከስተመር መጥቶ በዚህ መሰረት እናንተ አዳፕት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አዲሽናሊ let me read something here. add-on means
This typically refers to something additional that is added to something else. For example, if you purchase a basic software package and then pay extra for additional features, uh, those those extra features are considered as add-ons. Add up, this means to calculate the total by summing individual numbers or quantities. For example, if you have the numbers 2, 3, and 4, you would add up those numbers to get 9. ሁለት ሲደመር 3 5 5 ሲደመር 4 9 ብሎ ማቴማቲካሊ መደመር ደምሮ ማቴማቲካሊ to make a mathematical total add up ማለት ነው። in short add-on ምሳሌ ኤግዛምፕሉን they added on a couple of rooms to the house 3 ክላስ ያለው ቤት እየተሰራ አራተኛውን እንደመጨመር አድ ማድረግ አድ አፕ ግን እንደ ድምር ቶታል ድምሩን ማስቀመጥ ነው ነው። aim at rather aim at means to target, to intend to achieve something specific. aim at የአንድ ነገር ግቡን ለማስቀመጥ to ታርጌቱን ለማስቀመጥ I aimed at ብላችሁ ምሳሌ I aimed at to score A or A chart in this course. I aimed at scoring. That's your target maybe. Example, the government's new policy aims at. Here aims at means targeted. The government's new policy is targeted on reducing unemployment rates. Targeted, intended to achieve. aims at የሚለው ላይ እነዛ ከላይ ያለው ዴፊኒሽን እየቀያየራችሁ ማስገባት ዴፊኒሽኑ ተመሳሳይ ሚኒንጉ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። allow for this means include something in a plan or calculation. Include something in a plan or calculation. Example, the budget should allow for unexpected costs. አንዳንዴ በጀት ሲያዝ ተጨማሪ ተብሎ ሚያዝ ለተጨማሪ ፈሰስ ተብሎ ሚያዝ በጀት አለ። ምክንያቱም unexpected ኮስቶች ያልታሰቡ ኮስቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ሶ allow for መፍቀድ allow የሚለው ጥሬ ቃሉን ስናይ መፍቀድ ነው። for የሚለው ደግሞ in a plan በአንድ እቅድ ውስጥ ላይ በአንድ ካልኩሌሽን ውስጥ ላይ allow ፈቅደን የምናስቀምጠው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከበጀት ጋር ተያይዞ ተቀምጧል። unexpected ለሆኑ ኮስቶች በጀቱ መፍቀድ አለበት የሚል ነው። another allow of አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያው allow for ነበር። allow for this means include something in a plan የሆነ እቅድ እያቀዳችሁ በእቅዳችሁ ላይ ለሻይ ይሄ ለምሳ ይሄ ለምናምን ይሄ ብላችሁ ደግሞ ያልታሰበ ነገር ላልታሰበ unexpected ለሆነ ነገር ደግሞ ብላችሁ include የምታደርጉት ነው። allow of ሲሆን if አንድ ናት make possible or permit. Okay, here example, the evidence allows of multiple interpretations, making it difficult to reach a definitive conclusion. permit ያደርጋል ይፈቅዳል። allow of permit ያደርጋል ወይም አንድ ነገር possible ያደርጋል እና ኤግዛምፕሉ ላይ the evidence መረጃው ወይም ማስረጃው multiple interpretation እንዲኖረው ያደርጋል። permit ያደርጋል allows of ያደርጋል make possible ያደርጋል። መግለጫው ንግግርህ እንደዚህ ኢንተርፕሬት እንዲያደርግ ያደርጋል። ሐሳብ እንደዚህ ኢንተርፕሬት እንዲያደርግ allows of ያደርጋል።
ዩር አይዲያስ አር ሎስ ኦፍ ምናምን እያልን መግለጽ እንችላለን። አናዘር ፍሬዛል ቨርብ ባክ አዌይ። ባክ አዌይ ሚንስ ሪትሪት ኦር ጎ ባክዋርድስ። ኦኬ ወደኋላ የሚንሸራተት ሰው ማለት ነው። ባክ አዌይ። ባክ ምለው ወደኋላ ነው። አዌይ የምትለዋን ስንጨምር ደግሞ ሚንሸራተት ሪትሪት የሚያደርግ ጎ ባክዋርድስ። ኤግዛምፕል he nervously backed away from the confrontation. nervously ኮንፍሮንቴሽን ማለት ጭቅጭቅ፣ ግጭት ያለበት ነገር ነው። ግጭት ካለበት አካባቢ ወደኋላ ትንላል። ጎ ባክዋርድ ግጭት የሚፈራ ሰው ማለት ነው። ግጭት የሚፈራ ግጭት ካለበት አካባቢ የሚሸሽ ሰው ማለት ኤግዛምፕሉ ላይ እንደዛ ነው ምለው። አናዘር ባክ ዳውን። ባክ ዳውን የቅድሙ ባክ አዌይ ነበረ። ይሄ ባክ አዌይ ነበር። ይሄ ደግሞ ባክ ዳውን። ዳውን ሲሆን ደግሞ ትርጉሙ ሪትራክት ኦር ዊዝድሮ ዩር ፖዚሽን ኦር ፕሮፖዛል ኢን አን አርጊውመንት። ሪትራክት ኦር ዊዝድሮ ዩር ፖዚሽን ኦር ፕሮፖዛል ኢን አን አርጊውመንት። በሆነ ክርክር ላይ በሆነ ነገር ላይ ስለሆነ ጉዳይ እያወራችሁ አንዳንዴ አቋማችሁን እንድትተዉ ትገደዳላችሁ ማለት ነው። at that time you are backed down. back down. Example, the government was forced to back down from its proposed tax increases after widespread protests አመጾች። widespread protest ሲከሰት ሰፊ ፕሮቴስት ተቃውሞ ሲነሳ መንግስት ምን ያደርጋል? ሊጨምር ያሰበውን ታክስ ባክ ዳውን ያደርጋል። ይተዋል ማለት ነው። ባክ ዳውን ይተዋል፣ መተው፣ አንድን አቋም መተው። ፖዚሽን፣ ከዛ ፖዚሽን ዊዝድሮ ማድረግ that is back down. ባክአፕ ባክአፕ እችኛዋ በየስልኮቻችን ላይ ሞስትሊ ፎቶ አካባቢ ላይ ፋይል አካባቢ ላይ የምናገኛት ፍሬዛል ቨርብ ናት። ባክ እና አፕ። ባክአፕ የምንለው ቱ ሜክ ኤ ኮፒ ኦፍ ኮምፒውተር ዴታ፣ ፋይላችን እንዳይጠፋ ኮምፒውተራችን ላይ ስልካችን ላይ ያለው ፋይል እንዳይጠፋ ባክአፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ባክአፕ የምትለዋን ማብራት ኦን ማድረግ ያስፈልጋል ስልካችን ላይ እንዳይጠፋብን ማለት ነው። ሶ ባክአፕ እንለዋለን ያንን። ኤግዛምፕል ፕሊዝ ባክአፕ ዩር ኢምፖርታንት ፋይልስ ሬጉላርሊ ኦን ኤ ሴፓሬት ድራይቭ ቱ ፕሪቨንት ዴታ ሎስ ይላል ማለት ነው። ባክአፕ ዩ ሃቭ ቱ ባክአፕ ዩር ፋይልስ። ኦኬ ልዩነቶቹን እያያችሁ ባክ ዳውን አቋምን አንድን አቋም መተው ነው። ባክአፕ ፋይል እንዳይጠፋ ማስቀመጥ ነው። ባክ አዌይ ወደኋላ መንሸራተት ነው። ኦኬ ይሄ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ቴክስቱ እንሄድና ቴክስት ቡኩ ላይ ያለውን ሪዲንግ እናካሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ again we will do another. Let me open the textbook. ኦኬ ሪዲንጉ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ላይፍ ኢን ኤ ቢግ ሲቲ living in urban areas ይታያቸዋል ይሄ ነገር መጽሐፍ በእጅ ስላለን አላችሁ አይደል? እሺ እዚች ጋር የሌሉት ካለ እሺ አሁን ምን እናደርጋለን?
እስከ ፓራግራፍ 8 ነው ያለን እና ተራ በተራ ታነባላችሁ። ኢሳያስ you will read paragraph 1, አክሊሉ paragraph 2, በቀለ ባፋ paragraph 3, ዳንኤል አቦ paragraph 4, ደሳለኝ ካሳ paragraph 5, መዓዛ ሞላ paragraph 6, መልካሙ ዳዊት paragraph 7, ሙባረክ paragraph 8. So knowing your numbers, you will just start, or you will keep on, you will go on reading the ideas here. Let's begin from paragraph 1. ይሰማል ድምፅ? ይሰማል። A big city has a lot any offer for you to make your life a pleasures, experiences, however, as you can know, good things never come easy to rape the part of city life. You have to make sure to work hard at the same pace as it runs. Hence, see people work like a machines to fulfill their dreams and be successful. Okay, thank you. Thank you. Here, there are 3 words which are underlined. The first one, pleasant, 2, reap, and runs. What do you guess the meaning of pleasant means? A pleasant means what? Contextually, you can understand. የሚያስደስት ማለት ነው። የሚያስደስታው interesting, yeah, interesting experience. እሺ reap ሪፕ መሰብሰብ ነው። መሰብሰባው ማጨድ አሁን መሰብሰብ ሰው የዘራውን ያጭዳል ነው አይደል የምለው? yes So reaping. Reap means collecting, harvesting. Okay. Runs, this is familiar word. Paragraph 2. Who is assigned to read paragraph 2? It's me. Okay. Moreover, people express a lot of competition in big cities to achieve their life's goal. Mhm. Whether a business owner or an Employee. or an employee both struggle to be at par and earn more fame as well as money. They all have to match their place of life to make the ends meet. A good life in a big city is almost impossible unless you are well settled. Also you are well hardly gets any free and peaceful time in such cities as you have to hustle constantly. Consistently. The word is. Yeah. Moreover,
People experience a lot of competition in big cities to achieve their life's goal. Whether a business owner or an employee, both struggle to be at par and earn more fame as well as money. They all have to match the pace of life to make the ends meet. A good life in a big city is almost impossible unless you are well settled. Also, you will hardly get any free and peaceful time in such cities as you have to hustle consistently. Okay. Here there are two words underlined. Two words underlined. The first one, hustle. What does it mean? ግፊያ ሩጫ ነው አይደል? መሮጥ ማለት ነው። መሮጥ። ያ እረፍት አልባ እንደማለት በጣም ከተማ ላይ ብዙም ፍሪ የሆነ ታይም ፒስፉል የሆነ ታይም እነዛ ሲቲዎች ላይ አይኖሩም። ቢኮዝ ኦልዌይስ ዋት ዩ ሀስል መጣደፍ አለ። ዩ ረሽ መጣደፍ ሀስል ሂር ኮንቴክስቹዋሊ ረሽንግ ጥድፍ ማለት እረፍት ከአንዱ ስራ ወደ ሌላኛው ስራ ከአንዱ ቢዝነስ ወደ ሌላኛው ቢዝነስ እንደዚያ ነው ይላል። የሲቲ ላይፍ እንደዚያ ነው። ሴትልድ መሆን ደግሞ ያስፈልጋል። ሴትልድ ጥሩ ለመሆን ጉድ ላይፍ ኢን ቢግ ሲቲ ለመሆን ሴትልድ የሆነ ሰው ነው ጥሩ ጉድ ላይፍ መኖር የሚችለው ሲቲ ላይ። ኦኬ ፓራግራፍ 3 who is assigned to paragraph 3? Hello? እኔ አልሰማም ነበረ የዛን ኔትወርክ እንትን ብሎ እኔ ለእኔ ተሰጥቶኝ አላውቅም። ይሆናል ጋሽ በቄ። እስቲ ለአንብባ ታዲያ። እሺ Okay. You will see there is a great rush of traffic at peak hours of the morning as well as evening. It is not easy to shop around in the markets because they are bustling with the crowd along. Bustling with the crowd always. The parks are full and the metro is congested. These thickly populated cities even go through housing problems, which is even increasing every passing days. All this seldom gives the residents of the big city and peaceful moment. Any peaceful moment. Any peaceful moment. Okay. Good. All this seldom ማለት አልፎ ማለት ነው። seldom. All this seldom gives the residents. Resident means what? ነዋሪዎች. Good. So, compare and contrast እያደረገ ነው። Bustling means what here? The underline word? ሳይበዛ ግርግር ምናምን። Bustling. T is silent here. At city, ግርግር ማለት another problem at city is what? Related with traffic, a great rush of what? Traffic. A great rush of traffic. So understanding this context,
Bustling means Yeah, you can. I don't know. ደለለኝ ሙት አድርገው here bustling means crowded. It's because it's talking about traffic. Okay, it's about traffic. Bustling means crowded with the crowd. Crowd always crowd የሚለው ደግሞ ለህዝቡ ነው crowd. Okay, good. Paragraph 4. Who is given? I think it's me, Delilin. Okay. Okay. Furthermore, essential are so expensive that the middle classes families also lead a miserable life due to a high rate of population. Demand for resources rises. As a result, you'll Hola. Sorry. What happened? Sorry, customer መጥቶ ይመለሳል። I think you are hosting someone into your home. Okay, let me read it. I think Dadleleng is busy. Let me read Yes. paragraph 4. Furthermore, essentials are so expensive that the middle class families also lead a miserable life. Due to a high rate of population, demand for resources arises. As a result, you will find every product adulterated, ranging from milk, ghee, and oil to pulses. Pollution is another harsh reality of metropolitan cities. Air and water both are impure that create an unhealthy living environment. Okay. አሁንም በከተማ ላይ እየተነሳ ያለው ነገር ምንድነው? ላይፍን ሚዘረብል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። አንደኛው ኤክስፔንሲቭ ይሆናሉ ነገሮች ኤክስፔንሲቭ ይሆናሉ። ሌላኛው ፖፑሌሽን ምን ሃይ ነው አይደል? ፖፑሌሽን ሃይ ስለሆነ ከተማ ላይ ዲማንድ ፍላጎት የሪሶርስ ዲማንድ በጣም ይጨምራል። ከዚህ የተነሳ ፕሮዳክት አደልተሬትድ ይሆናል። ምን ማለት ነው? አደልተሬትድ ማለት አደልተሬትድ ሶስተኛው ላይን ላይ ፓራግራፍ 4 ሶስተኛው ላይን ላይ as a result you will find every product adulterated። ይሄ ማለት መቀየጥ። ለምሳሌ ቅቤ የሚሸጥ ነጋዴ ሙዝ መጨመር በቅቤው ላይ እንደዛ መቀየጥ፣ ኦሪጂናሊቲውን ማጥፋት፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ከተሞች ላይ ይከሰታሉ ይላል። ranging from milk ላይ ውሃ መጨመር፣ እንደዛ አይነት ነገር ኦይል ምናምን፣ እነዚህ አንዱ ችግሮች ናቸው ከተማ ላይ። another problem pollution በጣም ሜትሮፖሊታን ማለት አደግ ያሉ ከተሞችን ለማመልከት ነው። ሜትሮፖሊታን ከተሞች ላይ እነዚህ ችግሮች ይከሰታሉ። ኤር polluted ይሆናል። water again is also what impure means what impure የተበከለ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 5 paragraph 5 who is given? እሺ አሁን ላላችሁ ልስጥ መሰለኝ፣ ቅድም አልሰማችሁም መሰለኝ። ኢሳያስ አንብበሃል? አዎ አንብባለሁ። አንደኛውን ነው ያነበብኩት። እሺ መልካሙ ለእኔ ሰባተኛው ተሰጥቷል። 7 ተሰጥቷል። እሺ
አክሊሉ አንብበሃል መሰለኝ። አክሊሉ አዎ ፓራግራፍ ቱን አንብቤያለሁ። እሺ። ተመስገን አልደረሰኝም ለኔ። እሺ፣ አንተ አንብብልን። እሺ፣ ፓራግራፍ 5 ፓራግራፍ 5 አዎ። ኦኬ on the contrary life in a big city is a common com, comfortable comfortable and comforting and convenient choice to it is a piece for luxury abundant of the technology entertainment job opportunity advances economy advanced education and medical facilities undoubtedly a big city is the best place to reside if your pockets are full of money. Here is the point. The thing is here, if your pockets are full of money, a big city is what? The best place to reside. Reside means what? Reside means what? Live. To live. Okay. እዚህ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ቢግ ሲቲን በጣም ቤስት ፕሌስ ለመኖር ምቹ የሚያደርገው ነገሮች ምንድን ናቸው? እዚህ ፓራግራፍ 5 ላይ የተጠቀሱት ካን ዩ ቴል ሚ ዋት አር ዴር? ምቾት ዴር ኢዝ ዋት? ድሎት abundant of what? Technology. Yeah. Abundant of technology. Another? Entertainment. There are a lot of things that you can entertain. DSTV, different soccer or football playing fields, and so on. And job opportunities. There are lots of factories. Advanced education, medical facilities. These all things make a big city the best place to live or to reside. Paragraph 6. Who is assigned? Okay, try. Maza? Try. Yes. Okay. There are orders of reservation activities available in metro cities like grants amongst parks, restaurants, or club. You can hang out more, pump, and show. Additionally, there are few social access when you live in big cities than village or small towns. Okay, great. Here, odors. Odors refers to what? Many. That means there are many recreational activities. Recreational means entertaining activities available in metro cities like there are what? Gardens. Gardens. በጣም ጽዱና ምቹ የሆኑ ለመዝናናት የሚመቹ ጋርድኖች አሉ። Another?
Amusement parks. Amusement means አስደሳች። Amusement አስደሳች ማለት ነው። Amusement parks. There are also what? Restaurants. There are restaurants. Also there are clubs. Yeah. You can hang out there with your family or friends. Hang out የሚለው እዚህ ላይ hang out የሚለው not negatively but positively መተቃቀፍ፣ ሰላም መባባል ያንን ለማመልከት ነው። hang out ኢሳያስ ሚውት አድርገው። ኦኬ ፓራግራፍ 7 Okay, paragraph number 7. Let me read it. Okay. You can have an enjoyable yet stressful life here. The metro city will present you with many struggles, but you can't give up on them to live a happy and successful life. All you need is thought and effort to live a balanced life for creating a sustainable living space. Full stop. Great reading. Great reading. Yeah. What is the main idea under paragraph 7? It is saying in city you can have enjoyable life, but also there are also stressful part of life. በጣም አስደሳች ነገርም አለ፣ በጣም ስትሬስ የሚያደርጉ ነገሮችም አሉ ነው የፓራግራፍ 7 ዋና ሀሳብ። struggles, there are many struggles, but even though there are many struggles, it says but you can't give up. give up ቅድም ምንድን ነው ያልነው? give up, what does it mean give up? ተስፋ አለመቁረጥ። ናው give up ማለት ተስፋ መቁረጥ ነው አይደል? ተስፋ መቁረጥ ነው። ግን ካንት ስላለ እዚህ ላይ ካንት give up ስለሆነ ተስፋን መቁረጥ አለመቻል፣ ተስፋ አለመቁረጥ እንደማለት ነው። እዚህ ላይ ካንት ስላለ ማለት ነው። ኦኬ the last paragraph. Yes, is me. Okay, Mubarak. Okay, let me read. Make sure to never give up. Moreover, make the right choice. Have an organized life in which you don't hurt nature. Also, take out some time for you loved ones to maintain the relationship. After all, you are working hard to live a satisfying life with them, not to get detached from them. Indeed, you have to work hard for better life living in a big city, but without losing other precious things in life. Thank you. Okay. Precious things in life. Precious means what? ጥሩ ማለት ነው አይደል? ውድ ማለት ነው አይደል? precious በጣም ውድ ነው አይደል? invaluable እንደማለት ነው። invaluable በጣም ውድ የከበረ ነገር ማለት ነው። ሶ ፓራግራፍ ስንት ምንድን ነው የሚለው? make sure to never give up። በቃ መቼም ቢሆን give up ተስፋ የማትቆርጥ መሆንን አረጋግጥላል። moreover make the right choices. okay, make the right choices. have an organized life in which you don't hurt nature. Here hurt means
ልብ የሚለው ሳይሆን ዩ ናት። HURT ናት። በማይጎዳ ኔቸርን በማይጎዳ መልኩ ይላል። ዶንት ሃርት ኔቸር። ኦልሶ ቴክ አውት ሳም ታይም ፎር ዩር ላቭድ ዋንስ ቱ ሜንቴን ዋት ዘ ሪሌሽንሽፕ። ከጓደኛህም ጋር አሳልፍ ይላል። አፍተር ኦል ዩ አር ወርኪንግ ሃርድ ቱ ሊቭ ኤ ሳቲስፋይንግ ላይፍ ዊዝ ዘም ኖት ቱ ጌት ዲታችድ። ዲታችድ ማለት ምን ማለት ነው? መለየት ማለት ላለመለየት፣ ላለመራቅ፣ ከሰው ላለመራቅ፣ ላለመገንጠል አብረህ አሳልፍ ይላል። Indeed, you have to work hard for better living in a big city, but without losing other precious things in life. ማለት ነው። True or false questions አሉ። City life gives opportunities for a better life. True ተሰርቷል። People must work hard to benefit in cities. True. 3. City life will be preferred if you have sufficient money to spend. It is true. True. Yeah, true. ገንዘብ ካለ ብለዋል። 4. There are more social issues in cities than in villages. True. True. ሶሻል ኢሹ ፎልስ ነው እንጂ ሶሻል ኢሹ ፎልስ ነው። ገጠር ነው ቪሌጅ ነው የሚበልጥ። አዎ። 5. According to the passage, city life requires more hard work. True. True Yes. ነው። True ነው። ከተማ ላይ በቃ ምክንያቱም እርሻ የለ ምን የለ፣ ስለዚህ የግድ ነው። 6. Living in a city could not only be enjoyable but also stressful. This one is also true. True. ፎልስ ምንድን ነው እያለ ያለው? ምክንያቱም ሲቲ ላይ ኢንጆይብልም ነው ስትሬስፉልም መሆን ይቻላል ነው። Stressful ነው። ግን እዚህ ጋር ኖት አስገብቷል። ኖት አፍራሽ ነው። ኖት አፍራሽ ስለሆነ ፎልስ ነው። Yes. 7. In a city, there are more recreational areas such as gardens, amusement parks, and clubs. Yes. True. Yeah, true. This is true. 8. Pollution is one of the problems facing a city life. True. Pollution. True. It is a pollution. Pollution አለ ከተማ ላይ በጣም። 9. The housing problem and traffic congestions. Congestions ማለት መጨናነቅ ነው። Crowded እንደማለት ነው። Congestions make a city life difficult. True. True. 10. In a city, people need to cooperate for creating peaceful living condition. Yeah, true ነው። ይህም ትሩ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ የትም ገጠርም ይሁን ከተማም ኮኦፕሬት መሆን አለበት፣ መተባበር አለበት ነው። ኦኬ እነዚህ ቅድም አይተናቸዋል። ቮካብሌሪውንም አይተናል። ይህን ይመስላል። let me stop the Hello?